Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, ku rubuga rwa internet bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 7 z'ukwa karindwi. Nyuma y'igitutu gikomeye kidatuza, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yemeye ko azegura ku mwanya w'ubuyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi rya Conservative. Umutwe w'inyeshyamba za M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wavuze ko utazava mu birindiro wafashe mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi kandi bubitangaje kabone n'ubwo bahamagarirwa kuva kuri ubu butaka mu nama y'ubwiyunge hagati ya perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame, kubera iki badashaka kuhava. Nous sommes des Congolais. Twebwe turabakongomani, turi muri Kongo. Tugwanira ubuzima bwacu, tugwanira neza abanyekongo bose. Turi muri Kongo, mukadusaba kuva muri Kongo kugira tuje. Pour que nous allions où? Aimable Klasira wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda uyu munsi yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko afunzwe mu kato kandi ubuzima bwe buri mu kaga. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ibi biganiro biwe na Jacques Nitegeka. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano mu Bwongereza, aho nyuma y'igitutu gikomeye Minisitiri w'Intebe Boris Johnson yemeye ko azegura ku mwanya w'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi rya Conservative. Yavuze ko guverinoma nshya yashyizweho kandi ko azakomeza kuba Minisitiri w'Intebe kugeza igihe ishyaka ritoreye uzamusimbura mu mezi make ari imbere. Akikijwe n'umuryango we n'abajyanama be, Bwana Boris Johnson yavuze ko ababajwe cyane no kureka akazi yise ko karuta utundi kwisi, ariko yemeye ko muri politike nta muntu udasimburwa. Abadepite benshi bo mu ishyaka rye bari kwibaza niba yagombye gukomeza ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe kugeza mu rugaryi, ndetse abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe na leta bavuze ko gukomeza ku butegetsi ari ikintu kitemewe. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu mugenzi wanjye Robert Patrick Misigaro. Robert, kera kabaye Boris Johnson yemeye kuva ku butegetsi, yemeye kuva ku izima, ariko yari yanangiye. Niki cyatumye afata icyemezo cyo kwihindura? Ikintu nyamukuru Prudent no gutanga kw'imihoho kw'abategetsi benshi. Abategetsi barenga 50 mu mugambwe uri ku butegetsi barimwo abashikiranganji bakorana nawe vya hafi ashika kuri 5 hamwe n'abandi twavuga nk'abashinga amateka, abanyamabanga bakomeye, hamwe mbere na bamwe bajejwe ivy'imigenderanire. Yageze rero abona yuko atagishigikiwe mu mugambwe, acabona ko atarindi saganirizo afise, aca afata rero icemezo cyuko aza gutanga imihoho arivyo yakoze mu masaa 6 n'igice yo ku runo munsi. Ngira ngo Robert, ni ibintu byakoze amateka kuko nta Minisitiri w'Intebe muri iki gihugu mu mateka yacyo wigeze ubona aba guverinoma yegura ku buryo bungana gutya nk'ubwa Boris Johnson. Hanyuma yavuze iki mu ijambo ry'ubwegure bwe? Yashikirije ijambo ririmwo ukwihagararako kuko yagarutse ku kuntu ngo yaronse intsinzi ya mbere ikomeye y'umugambwe w'aba Conservatives ngo batari bwabo ronke kuva mu 1987. Avuga yuko ababaye cyane kuba agiye adashikanye ivyo yemereye abanyagihugu mu 2019. Avuga ko byanse yuko yumvisha abatamushima yuko yobandanya, akaba yemeye yuko ngo muri politike ngo nta muntu ari ntayegayezwa. Reka tumwumvirize gatoya. Hashize iminsi mike ngerageza kumvisha abagenzi banjye ko bidakwiriye guhindura guverinoma mu gihe turimo tugera kuri byinshi mu byo twijeje abanyagihugu badusabye kubakorera byinshi. Mbabajwe rero nuko ntabashije kubibumvisha, kandi birambabaje kubona ubwanjye ntabashije gushyira mu bikorwa
ibitekerezo byinshi n'imishinga myinshi. Ariko nk'uko twabibonye i Westminster, iyo abadepite benshi bahagurukiye rimwe nk'ishyo bigira imbaraga nyinshi. Iyo ishyo rihagurukiye rimwe nta kiri imbere, kandi inshuti zanjye, burya muri politiki nta muntu n'umwe uri kamara. uwo ni Boris Johnson. Iryo shyo yavugaga ni ishyo ry'abadepite bo mu ishyaka rye Conservative, bose bahagurutse, hafi bose bahagurutse bashaka ko yegura. Ariko Robert yeguye ku buyobozi bw'ishyaka, ariko icyatangaje abantu ntabwo yigeze yegura nka minisitiri w'intebe. Kubera iki? Ego perezida ngira ngo umuntu byo bivana nuko hano mu Bwongereza ubwoko bw'intwaro bafise n'ubwoko bugira ku nama nshinga amateka bimwe bita régime parlementaire mu Gifaransa. Nuvuga ko abantu batoye batora abashinga amateka, umugambo ugize abashinga amateka benshi, umukuru w'uwo mugambwe niwe acaba umushikiranganje wa mbere ubwo nyene. Rero ntushobora kuba umushikiranganje wa mbere utari umukuru w'umugambwe watsinze amatora. Bisigura yuko rero atanze imihoho nk'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, bisa nk'uko yatanze imihoho nk'umushikiranganje wa mbere, naho ashobora kuba aragumye mu nyubakwa y'umushikiranganje wa mbere. Mbere urabona yuko yamaze no gushira ko leta mfata kibanza mu kurindira yuko azosubizwa n'uwundi mukuru w'umugambwe azotorwa mu minsi iri imbere. Ubu rero hagiye gukurikiraho iki? Igiye gukurikira nk'uko nandevuze mu kanya no gutegura amatora y'abazosubirira bwana Boris Johnson nk'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Ayo matora rero bavuga yuko ashobora kuzoba nko mu kwezi kw'icenda. Uwo mukuru w'umugambwe gatangazwa mu nama rusange y'umugambwe yo mu kwezi kw'icumi, akaba ari we rero azoca asubirira Boris Johnson nk'umushikiranganje wa mbere mushasha. Robert Patrick Misigaro urakoze kutugezaho ibigezweho kuri iyi nkuru. Iri nkuru irimo igenda ihindagurika buri kanya, mukaba mukomeza kwikurikirana rero kuri BBC gahuza cyangwa se kuzindi mboga za BBC. Blaise Compaoré wahoze ari perezida wa Burkina Faso yagarutse mu gihugu nyuma yo kumara imyaka 7 mu buhungiro. Guverinoma ivuga ko ari yo mu biganiro n'agatsiko ka gisirikare kahiritse ubutegetsi mu rwego rw'ubwiyunge. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, bwana Compaoré yakatiwe adahari gufungwa burundu kubera uruhare bwe mu bwicanyi bwivuganye Thomas Sankara wabaye umuyobozi wa mbere w'igihugu nyuma y'ubwigenge. Ni mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi yakoze kikamugeza ku butegetsi mu myaka 35 ishize. Ibisobanutse ariko niba bwana Compaoré azajyanwa mu rwego rw'ubucamanza kuva noneho yaragarutse mu gihugu. Abanyamategeko bunganira umuryango wa bwana Sankara basabye urwego rw'ubucamanza kumuta muri yombi. Umutwe w'inyeshyamba za M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wavuze ko utazava mu birindiro wafashe mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi babitangaje kabone n'ubwo bahamagariwe kuva kuri ubu butaka bariho mu nama y'ubwiyunge yahuje perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ndetse n'u Rwanda Paul Kagame muri Angola. Kongo yamye ishinja u Rwanda gutera inkunga M23, ibintu Kigali ihakana. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yavuze ko bari kurwanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo. Tuhave tuja hehe muvugishije ukuri? Simbizi, none nta bushake rero bwo kuva mu birindiro mwafashe mufite? Messieurs, nous sommes des Congolais. Twebwe turabakongomani, turi muri Kongo. Tugwanira ubuzima bwacu, tugwanira neza abanyekongo bose. Turi muri Kongo, mukadusaba kuva muri Kongo kugira tuje. Nous les Congolais, nous quittons les Congos. Pour que nous allions où? Ariko ngira ngo ntabwo babasaba kuva ku butaka bwa Kongo, barabasaba kuva mu birindiro bya gisirikare murimo. Si nous quittons cela. None tuhavuye duca tuja hehe? Nico ndiko ndakubaza. None rero murateganya gukora iki niba mudashaka kuva mu birindiro mwafashe? Là, ce n'est même pas envisageable. Il faut même pas y penser, messieurs. Nous ne pouvons pas abandonner nos positions pour aller où? Nta no kuvyibaza ko kirazira no kuvyumvira. Ntidushobora guheba ibirindiro byacu. Tuje hehe? Mwatezwa kubaza abo bantu uti ko mubasaba kuhava baca baja hehe? Niko nanyu mvuga kuva kera hariho ikibazo gikomeye. Leta ya Kongo nta mahoro ishaka, kuko yabishaka ko haba mahoro ntibofata ikibazo ca M23 nk'abantu babateye canke ibindi ntazi, kandi bazi neza ko ari abana b'igihugu bagwanira neza, kuko twarashize umukono ku masezerano n'iyo leta kandi barabizi neza. Kudusaba ko tuva aho turi rero duca tujahe. Niho rero ucubona ibyo tuvuga ko ari byo. Hari umugwi w'abantu muri iki gihugu, abantu b'amacakubiri bashaka ko haba abantu muri iki gihugu birukanwa, ni kuvuga bamburwa ubwene gihugu ngo vaho muri ubu hanyuma duce tujahe.
naho hari ikibazo. Nous allons, que nous puissions aller où? C'est là où il y a les problèmes, monsieur. Mwiteguye rero gukomeza imirwano n'ingabo za guverinoma ya Congo? Nous avons besoin de dialogue. Nous le disons à tout moment. Nous avons besoin de dialogue. Dukeneye ko haba ibiganiro. Ibyo twamye tubivuga. Dukeneye ibiganiro. Dushaka ibiganiro by'ukuri kandi twubahana. Turiteguye. Twashize umukono ku masezerano mu 2013. Twagumye turindiriye. Turafise discipline. Niyo baza kudutera hanyuma tukivuna, nta kindi twokora atari kwivuna abaduteye. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza Kadomo.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa moya zirabura iminota 20 i Kigali ndetse n'Igitega mu Burundi. Hano i London ni saa 12 zibura iminota 20. Ni Prudence Nyumva. Aimable Karasira wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda nyuma agashinga urubuga rwa YouTube yise Ukuri Mbona, amaze kwirukanwa kuri ako kazi ke, ubu akaba afungiye muri gereza y'Amageragere. Uyu munsi yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko afunzwe mu buryo yise butari ubwa kimuntu kandi ko akorerwa iyicarubozo. Bwana Karasira uhakana ibyaha aregwa birimo no guhakana jenoside, yabivuze asaba urukiko ko rwamwemerera kuburana ari hanze. Ariko rero ubushinjacyaha bwasabye ko Karasira akomeza gufungwa kubera ko uburwayi afite ngo butamubuza kwitaba urukiko. Inkuru irambuye twateguriwe n'umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa wari mu rukiko. Aimable Karasira wananutse cyane bigaragarije ijisho yinjiye mu rukiko azengurutswe n'abacungagereza benshi. Hanze mu mbuga y'urukiko naho hagaragaraga abapolisi benshi barimo n'abitwaje intwaro. Ahawe ijambo Karasira yateruriye ku nzitizi asaba ko zibanza gusuzumwa rubanza rukabona gukomeza. Yavuze ko afunze mu buryo butari ubwa kimuntu, aho avuga ko akorerwa iyicarubozo. Yabwiye urukiko ko afungiye ahawe nyine atemerewe kugera ahabona ngo agorore ingingo, ngo ntiyemerwa kwivuza uko bikwiye kandi ngo na gake yemerwa guhura na muganga asuzumwa ahagarikiwe n'abacungagereza bitwaje intwaro. Avuga ko iri ari ihohotera rikomeye kuko mu burwayi afite harimo ubw'agahinda gakabije busaba ko muganga amutega amatwi kandi bikaba ibanga hagati ya bombi. Karasira yavuze ko atemererwa gutunga dosiye ye y'ibirego ndetse ngo ntanemererwa kuganira n'umunyamategeko we mu gihe kirenze iminota 10. Ibi kandi byashimangiwe n'umunyamategeko Gatera Gashabana winubiye kutubahirizwa kw'ibanga ry'akazi risabwa kubunganira abandi mu nkiko. Buri gihe ngo aganira na Karasira bahagarikiwe n'abacungagereza kandi itegeko rivuga ko iki kiganiro kigomba kubaho mu ibanga. Gashabana asaba ko uwo aburanira arekurwa by'agateganyo kuko uburyo afunzemo bumwongerera uburwayi bukomeye asanganywe. Yasabye ko Karasira yakwitabwaho n'abaganga b'inzobere mbere yuko akomeza kuburanishwa afite ubushobozi bwe bwose. Ubushinjacyaha ariko bwo busanga raporo yakozwe n'abaganga igaragaza ko Karasira ashobora gukomeza kuburanishwa nubwo ihamya ko afite uburwayi bw'agahinda gakomeye. Bwasabye ko akomeza gufungwa kuko akurikiranywe ibyaha by'ubugome kandi ko gereza izakomeza kumuvura mu gihe bigaragaye ko bikenewe. Aimable Karasira wakunze kumvikana mu biganiro binenga ubutegetsi yatawe muri yombi mu mwaka ushize rwagati. Ibyaha aregwa birimo gupfobya jenoside no kuyiha ishingiro, ariko we akavuga ko kumurega ibi byaha ari ugushinyagura kuko nawe yarokotse jenoside ndetse akemeza ko ari nayo yamumariye umuryango. Loni yatanze impuruza ko abaturage barenga 1/2 muri Somalia bari ku nkeke zo kwicwa n'inzara mu mezi ari imbere abiri niba nta nkunga yongerewe by'ako kanya. Igihugu kiri mu bihe bibi bikomeye cyageze mu myaka 40. Abantu barenga 800 bahatiwe guhunga ingo zabo bashaka ibyo kurya, amazi n'ubwatsi bw'amatungo yabo. Ibiciro by'ibiribwa byarazamutse cyane kubera ibibazo by'intambara muri Ukraine. Loni ivuga ko abana batangiye gupfa kandi ko abari munsi y'imyaka 5 barenga kuri 1.5 miliyoni bugarijwe n'imirire mibi karande. Uno mwanya w'ikinamico urunana. Kwa Filipo mu ngamba z'imikoranire myiza na Kantengo wagarutse mu kazi. Hagati aho mugeni none hafashe umwanzuro ukomeye ku kibazo cya Cedric na Jackie. N'urunana. None se uragira ngo mbigenze nte mama? Ariko se ubwo niba mudashaka kwahingisha mwabiretsera, mwagize ngo rubanda ruzampamenya mwebwe rubasize. None se aka kanya ko nta n'amafaranga mfite, uragira ngo njye mu mahinge koko? Ngiye simburana namwe mwabana mwe, muzabikora uko mubishaka.
niba bibashimishije kubona ibisambu bigaramye aho ngaho nk'ibitagira nyirabyo ubwo muzabyihorere. none se mama ko nkubwira ngo ushaka abahinzi bahahinge ko bazajya kuharangiza rwose nayabonye ngo mbishyure none wabyanze usuragira ngo ngire maze rero mbahingishe nibarangiza umbwire ko nta mafaranga ufite nanjye mburi igifaransa mbabwira. nzabuzwa n'iki se ko yabona sinkorera amafaranga mama niba harangiza ntarayabona rwose nzabibibwirira. Gusa niba harangiza wigiriye kuri salo yawe cyangwa wigiriye mu by'urubyiruko ubu urabona nzagukura hehe ngo uze ubibabwire. Buritse mbanze nitaba umugeni turabisubiramo nyuma. Alo? Alo? Anye waramutse? Waramutse neza muge? Umbabarire maze iminsi nshaka guhamagara ngo nkubaze amakuru ya wa mwana ariko nkibagirwa pe. Sha nta cyahindutse pe. Cedric yakomeje kwigira nabi. Ya baba we, ko bibabaje se sha muge? Anye ubu nafashe umwanzuro kuri Jackie nkarengera ubuzima bw'umwana wanjye. Uwo mwanzuro niwo rwose nanjye ndagushyigikiye muge. Unguhishira umuroza akakumara ku rubyaro. Mutange wasanga hatabuze n'utundi twana tw'uduhungu yirirwa yangiza. Sha nanjye ibyo natekereje. Ahubwo ikibazo mfite sinzi ahantu nasanga ibiro byari. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Buriya se si umuntu yajyana ikirego nk'iki. Niho rwose kandi ku murenge wacu irahakorera. Uze kujya bibaza umukozi ushinzwe kwakira abantu aho uri bikorera arahita bakwereka rwose. Gusa niyo wagana polisi kwegereye cyangwa izindi nzego z'ubuyobozi zikuri hafi ikibazo nk'icyo rwose kirakurikiranwa. Reka narabe imitenge yo muri iki gitondo rwose. Simbukirayo. Nanjye ndaza kukubaza rwose uko byagenze. Ubu se hari ikindi aza gutaka se nkaho byose tubimukoreye koko? Yewe turasa nkaho imirimo tuyicogoje. Gusa iyo usiga unameshe. Nkajya ngenda mbanje kumesa buri gese cyangwa n'uyu munsi gusa. None se we ntuzi ukuntu abana biyanduza buri kanya? Nuko meso wabikora ubundi kantengwa akaza kakayanura. Umva twaba dukabije kumutetesha rwose. Ubu se urumva najya ngenda meshe nkaza kubona imbaraga zo kwigisha firi. Nyamara twabikora wa muntu we. Byadufasha akajya asigarana abana afite umwanya uhagije wo kubitaho kandi yishimye. Ubwo rero nitubikora gutyo tuzanamukata amafaranga kuko akazi kose ni nkaho tuzaba twakikoreye. Oya rwose bude. Turamutse tumukasa umushahara nabyo byamuca intege agakora atabikunze bigasa nkaho ntacyo dukemuye. None reka rero ajya amesa imyenda y'abana iyacu tujye tuyimesera muri weekend sibyo? Nabyo ntacyo. Ndumva ibyo ari byo byose rwose twaba tumworohereje. Rero tuvuge no ku kibazo cyo kugaburira abana indyo yuzuye irimo n'ibikomoka ku matungo. Dore uriya mukobwa ntamenye icyo akwiriye gutekera abana n'ibyo akwiriye gutekera abantu bakuru. Uramurenganya ariko bude? Gute se? Ubundi kantengwa yabwirwa n'iki ko akwiriye gutekera abana n'uko akwiriye kubisimburanya. Reka rero dukore gahunda y'icyumweru maze tumwereke ibyo agomba kujya ateka bitewe n'umunsi tugezeho ndetse n'uko azajya yongeramo ibikomoka ku matungo. Ibyo ni byo rwose. Ariko se tuzabigenza gute kugira ngo dukurikirane niba kuko amafunguro yatetswe ariko abana bayafunguye? Ariko se ubwo tuvuga ko utambonye Stefa? Ngo bite? Umva mbese. Ese ubwo watse kwigira utyo Stefa? Ubwo urashaka unyirengagize nkaho utambonye rero? Rega no kugira ngo nibonera amahoro. Ngaho. Ugira ngo se hari undi rwango rwanjye nawe? Nanga guhura nawe kubera ibintu bibiri. Ibihe nibihe? Icyambere. Sinshaka gukomeza gukurana nawe kuko untera impagarara mu rugo rwanjye kuko bimpoza bunduru na Nyiramariza. Nuko urashaka umudendezo n'umwamikazi Nyiramariza nyine. Hanyuma si yindira? Indi rero nuko iyo duhuye buri gihe cyose uhita unsaba amafaranga nkaho mfite imashini yakora cyangwa hari igiti nyasoroma. Nibyo gusa nta bindi. Nakubwiye ko ari ibintu bibiri. Nibyo nta bindi. Icyo ndagushakaho cyari umwana kandi naramubonye. Icyo usabwa gusa no gukora inshingano za kibyeyi urumva? Mwana se simwemera. Kumwemera sudakora ibyo umubyeyi akwiye gukorera umwana bimaze iki? Ugomba kumenya ko ari umwana wawe ukita ku buzima n'imibereho byiwe. Nk'ubigiye cyo gutanga mituweli cyarageze kandi nturayimutangira. None se ko wigira nkaho umwana wawe ari we nabyaye gusa? Mfite abandi bana benshi kandi ntazo ndabatanga. Byose birandeba. Yewe nanjye ubwanjye ntayo nditangira. Itondera aho nzatangira nyine iy'abandi n'uwawe zayibona. Umwana wanjye ni muto di. Ubu se ko abana bato barwaragurika ejo cyangwa ejo bunarwaye nabigenza. Okay. Niba arizo mpungengero ufite.
n'ubundi usigaye ukora amafaranga menshi kwa nyesi ngaho mpa makeya kuyukorera njye kwishyura umwana mituweli. hanyuma se ndamukorera byose wigaramiye namubyeyi njyenyine nzajya nirya nimare mushakire ibyo arya ibyo yambara mwishyurire na mituweli. urinda uvuga ngo umushakire ibyo kurya wenyine nta murima naguhaye na de. yego ye niba udashaka kuwuhinga rero uragira ngo nzaguhingishirize ku ngufu. umva nkubwire Stefa narabikubwiye reka mbigusubiriremo sindi umugore w'umuhinzikazi sinzita amaguru ngo mbasha kubona ibyo ngabura umwana wawe. ikindi kandi ntugomba kundata ngo wabyaye abandi bana benshi kuko singiye gutumye kubabyara. urimo uranyumva? ariko nkubaze na de ubundi ujya gutwara inda y'uwo mwana unkangisha njye nawe twari twumvikanye ko tugiye kubyarana. oya ni ukuri ntabwo nakwanga kugufata ahubwo telefone yanjye yari icaginze mu cyumba ngewe ndi muri salo. nari nangiye gutekereza ko waba wasubiye mu kazi kakaba kakubanye kenshi pe. oya nibereye mu rugo ntaho nagiye. none se shu ko numva narambaye mu rugo mari njyenyine kabisa ndumva nabihiwe. ahubwo watomboye ubwo mugeni adahari ngo akubuze epfo na ruguru. aho hari ariko n'ubundi nabihiwe pe. ahubwo nari nguhamagaye ngo numve niba uhari ubundi nze tube twiryohereza. oya Cedri oya rwose guma aho ngaho iwanyu. none se ninde wongeye kudutanya ko numva utanshaka sheri? oya rwose si uko ntagushaka ahubwo ndashaka ko tuba duhinduye imikorere. ahubwo urakoze kumpamagara nari nibagiwe kuguhamagara ngo nkubwire. ngumbwire iki? we abantu bino batangiye kuduhwihwisa rero ndashaka ko uba uhagaritse kuza kundeba tukabanza tukareba aho byerekeza. ese ubwo aba bantu batangiye kutunuganuga ibyacu babimenye gute? nanjye nicyo kibazo nagize. hari umuntu se wigeze ubwira ko dukundana? mva kandi ibyo se urumva ntabitinyuka shushu be. none se hari uwigeze agira icyo abikubazaho kumva dukeka nubwo nta bimenyetso bifatika afite? hewana ntawe pe. ubusa batangiye kubivuga mu matamatama babikuye hehera? njye birantunguye ko dukundana mu ibanga rikomeye cyane ubwo byamenyekanye biturutse he koko? amakuru ntabura aho ava Cedri. byanze bikunze hari impamvu yatumye badukeka. ubwo rero uraba wihanganye ureke kuza kundeba muri iyi minsi banze nkibikurikirane. ariko kuri telefone yo nta kibazo urakomeza umvugisha. shawe mbwira nabi Patrick mbabarira rwose. ntabwo ari kukubwira nabi ni ukukubwiza ukuri Nadi. iyo uzi ko ugomba kuzinduka ugakora isuku muri salo abakiriya bagatangira kuza isa neza warangiza ukaza izi saha wumva ubuje gukora iki koko? sha Patrick ni ikosa ariko sinzaryongera pe. ntuzaryongera se cyatumye ukerererwa uyu munsi ntikizongera kikagukerereza? oya uyu munsi nahuye n'ikibazo cyo kuryamira ku buryo budasanzwe Patrick. niba naraye ndiye agacurama simbizi ni ukuri. jya kubeshya hirya Nadi. waryamigeza saa yine zose utarakanguka? oya nabyutse nka saa 2 noneho njya gukamisha kwa Mugisha ngaruze mfatishije imbabura ngo nteke amata nsigira umwana amakara arananira neza neza. wirirwa utaka ngo Stefane yanze kwishyura mituweli y'umwana wawe ufite ubushobozi bwo kwishyura amata ukwezi kose? sha Patrick Imana irakora koko. hari ikintu nshobora kukubwira ntukemere. igiki se ubwo? wakwemera ko kuva mvuye mu bitaro kugeza ubu Mugisha amata ku buntu nta n'igiceri cy'icumi mwishyuye? uzabeshya abandi ibyo Patrick sinabyemera. ni impamo y'Imana Patrick nushaka kumbwire ndahire. yego bagira neza babo kandi na Mugisha agira neza ndabizi ariko ntageza kuri uru rwego Nadi. ubuse ndakubeshya ngo nunguke iki? ubwo nyine ufite ubundi buryo mwishyiramo butari amafaranga. ni impamo y'Imana ntacyo arambaza pe. njye mbona ibyo uketse atanabishobora pe. umva ye atabishobora se si umugabo cyangwa bariya bana niwe bamubyariye? none se ko nta kintu ajya ambwira uretse Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe nta kindi ajya ambwira pe. ubwo wasanga yaragize isoni z'aho yaguhera kandi uzi ko ari umurokore utwaza Imana ibitabo. none se ntanabimbwire mu marenga Patrick cyangwa wagire nuko yanyisitazaho nyine imenye gahunda ashaka? ubwo amarenga arayagucira ahubwo wasanga ari utamenya gusoma ibimenyetso. ese kankwa kubona izi mbagara zimaze kuba nyinshi wakongera ukazikuraho? aha erega umubyizi wanjye ndabona wabaye wo guterura imbagara gusa arangwa. hanze twabigenza gute ko ari ngombwa kuzikuraho? guhana nazo nyine igihe uzirangiriza uragaruka duhinge. ariko ubundi irangwi
ndakumva kankwa. Izi mbagara hari icyo uzazikoresha? Ngo arambaza pe. Imbagara se nyine urumva nazikoresha iki ko nta nkangira ngo ndazizisasira. None se wazitwika ntizikomeze kutugora wa? Reka ibi ntabwo twabivamo byo gukomeza gusunika imbagara boshye usunika ikamyo. Gira vuba ahubwo wizarira. Dore ngiza n'amahirwe ikibiriti narayendashe nijoro nagishyize mu gikondorero. Akira bitwiki. Birakabura uko byigira. Ntubona? Ngwino twihingire noneho. Turahagera byahiye byabaye muyonga. Noneho ubu turaje duhinge ugire ngo badushyizeho imashini. Cyane da. None se umwanya wataguyura imbagara uzigize imbere wagize ngo ntabwo ari munini. Ntabwo wari muto rwose. Rangwe. Karame. Dore wa muriro ugeze mu bihuru. Ayiwe data we, aho gusumuye kuwerekeza mu mirima y'abaturage wo Kanyago. Ayiwe, ko kurumba uri bufate unurutoki rw'abandi kankwa. Ayiwe shasi suka kankwa ndi. Twirukanye. Ese ko nutahamagara abantu ngo baze badufashe kuzimya Rangwe. Namwe mwitabara muradutabara umuriro ni mwinshi kandi ushobora kugera no mu ngo zanyu. Rangwe teve uyuze. Ariko se wowe udakwira mu bihuru babuka yewe uremesha we niba udutabara ariko. Kuki utabyemera Patri? None se urumva byashoboka amata y'ubuntu igihe kingana gutya? Erega wibuke ko Mugisha ari umurokore kandi umurokore nyawe atari bamwe bambeshya beshya. None se kuki ari wowe yahagusata yahanyarurembo yose? Wasanga ariko ndi umugore utagira umugabo akaba ashaka kunyifashiriza. Aha, noneho watangiye kunyumva. Yarebye umugore udafite umugabo kuko nawe ari umugabo udafite umugore ngo bisungane. Mana yanjye, ntabyo mbona pe. Ngiye mbona ari kungirira neza gusa. Wibuka ko Mugisha amaze imyaka irenga 10 atabana n'umugore. Yewe ndabizi rwose pe nageze nanga batabana. None se urumva yashaka kugira gutya bigenza ate koko kandi ko butakwira ngo buke kangahe atabishatse kimwe n'abandi bagabo bose. Icyakora ko umugabo wahoranye umugore kugira ngo amare imyaka 10 n'imisago ntacyo yikoreye kandi azi cyanga cyo mwihururu ni ikibazo gikomeye. Yaba ari cyumasa. Ubu se koko nka Mugisha wanjye kuki nta kintu ajya mbaza kandi ambona. Ababona namwumvira ubusa. Buriya bira byose gukorera ategereje kuzibwiriza. Cyakora koko byashoboka Patri. Ko ningiye wakomeje kumwihunza nkeka ko ubwo ari umukore mwegereza yahita mbona nabi. Mu bwenge buke kandi. None se yaro ko umubiri. Ese koko niyo warokora ukamera nka Yesu. Ubundi ijisho ryawe ni nyama ikaranze neza isize urunyanya n'ikirungo n'igitunguru itukura tukutuku. Reka barakubwira ngo nsabira. Aha. Komeza uburu ubwenge mugabera gushatse kabura haguhera. Urabizi Patri, ubu ngiye gutangira njye mwirebesha icyoroshye gake gake ndebe ko azabyifata. Ariko mana yanjye, ariko nk'Imana yumvishe gusenga kwanjye. Nkabona Mugisha aranyemeye. Nta wundi mugabo ku ruhande nazongera gutekereza na rimwe pe. Ewana, uzabutsinze igitego cy'umutwe tu. Cyahatari, ariko se buriya Mugisha yanyemera cyangwa ndi kwikira igitangaseka. Iyi migambi ya Nadine sizamuhira. Wowe urayibona ute? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Natwe turi gusubikira ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane gusa. Niba ari gufungura radio yawe wamenya ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza akomeje kotswa igitutu gikomeye cyo kwegura ku butegetsi ako kanya nyuma yo kwemeza ko azegura ku mwanya w'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi rya Conservative avuye kwizima kuko yarebanje kuvuga ko atazegura
kabone uko byagenda kose. Ibiganiro byabiyobowe na Jacques Niyitegeka ushobora kongera kubyumva kuri bbc.gahuza.com aho usanga n'andi makuru utumvise hano kuri radio mu minota 30. Dominique Delagi yadufashije kubahanga bw'ibyuma mu kindi cyumba. Gindi Prudence Njumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango no kubana natwe kuri uyu mugoroba na hejo uraraharyana wirinde n'abandi. Thank you.